ureta uyu why wewe kama tuko neguo ina itumbe urenda urenda mami na mutumia wakwa ningumurevera kairitu kangi mutumia wake kana mutumia wake eri gitumi ne giki tunakanage pipi2 gikamya ona ni ukirerete ona ni ukigite ena ihuria mieri ethatu bebo na noe atumia eri ni nyongo igere cioro mundu ekirabu giake tikirabu giake oyo kona klabu oyo na kirabu gia karumaido gikiao varari wangesi ario kiti oyo ni titago wa irimo tiwitago wa irimo atia konguo gasaru ndakwenda tairete ndakuria atiriri na mawira wa ungikora wina ruo taru ndi na ruo ungienda mundu agucokerie kanwa kau ni uria woka tare ninge manyitagira tawa etiguo ndego mukania nyita tiga manori wa hata kwerwera na kanwa ri ngikimuraga kwaria ma ekora mundu wa gukura niguo turenda mwiraroe aro hello atiriri my dear kuma kule South Africa gatari ni haha thutha aku hatari ni thutha kai mwana ni mama kai atiriri mwaragio go muri ari mwena mwaragio na mukagu na mwaragio reu lete toire mwanyararo niguo ndari atiriri uratithikire mami jamba okay ro ni jamba ikara thikihe sorry yes madam tu ongo tora matoyo ni oje yaka niko jiguaga we kile we ndekio yo we atirere mimi wona tanyina we tekera thi ni tereka kwera ni ndongehira igua we ni ndongehira igua no kumuikaniria mazino wako mwere wako rogo nawe no gucokerera in Jesus mundu ekirabu giake tikirabu giake oyo kona klabu oyo na kirabu gia karumaido gikiao varari wangesi ario kiti oyo ni titago wa irimo tiwitago wa irimo atia konguo urenda atia ru ndukua irimo ni ugukua oni ni wakora yes no na miaka diretikiria ni nawe wenda kujira mema thati muthaka tabotie kwa jira nawe nane kwanera itore kimare igue nane gua yes nawe ndikarathi ureciria ndimonaga muri nywere gukunja mukihiuria gukunja nao dadina kagure mukihi madam chief daisi go ndrariye ginya na priest to wa diocese na ndramwira atiriri dina secondary virginity and I'm ready they very ready gutwika father tondu ni andu ne magire zidia ziri madam chief ni utandike nyina no utandike murio wake naigua ono cio guko ukamahora mari acio hinya we ukona hinya muigana ni ureta uyu Inero kurehe vita kuniki. Wewe. Niangalie mama. Hapana koja. Tunataka maneno ya murata guo me. Koja. Atirere uhoro wanyu. Bwana Cifu. Ni kwega. How are you? Yes, atirere jikiri atirere. Kai. Twambia kwa ira ukiura. Kenya kibu kire wetwarirwo. Ni kwaje kugira kiria njohona kuria. Njambatagia. Riu andu kihorere pole. Nimo koja kira nyumba. Nimo koja kira. Gutiri mundu uragurarire. Asa no muthuru wako ne arahutirio kuguru. Ndukake. Turabatara mbeca cia thibitari. Ni kana ngumana cio nakuo. Kuguru kwiho ni riri ura mundu oka kuwa umera mbui haha ni urimu cio wako. Hikana iraga Nairobi yuroka kuwo. Nairobi gutigiago mbui. Gotigiago. Kune gweka ngitia black. Ni ndirekora gwake Cifu. Arakorefu. You rape he. Yes. Kiwe kadha. I rape. Kiwe kadha. Wewe ni rape. Ngereria unywaga njobi riko. Omogore. Oyo. Yani umwetagie jo hitu. Anywaga regiura oyo. Kwa paso na takamia infection na note methadie takamia kwa nyumba. Sikiza madam. Dikereria. Ni kibande kia kitova wangesi ID. Na kwanza anyonirie ID oguo na athirie kinya kirabu gitako karumaido oyo. Wewe tukarie. Mutike nguno le nyobera nimekuona mugongo. Conoka. Wewe gutire mundu utagikuona okuwe ginya Cifu kire na hinya. Tathi woe Cifu tuone ka ndungi ya Cifu. Jaribu kia kumenya. Jaribu. Kuringira na gaciara rĩngĩ. Mami atadhumu. Eni. Apotige. Tondu guko ni kwa thumuri.
Njokire akue mwari wake. No amuruma. Muhoro inyu wewe. We. Tuko mami wito. No kumuikaniria. Mazino wako mwere wako ndisi yako. Orogo nawe no gucokerera in Jesus name. Ina kwira atiriri. If you don't take care, ugutigana no cio reta ruci, woyongi ukona kirathi urathomithia. Na bate gukorwo be bata wa gutwara ciana cukuru. Ukubatara gwetha kirathi gya guthomithia ciana. Era gwondo riri ni itumbi. Tuga ni uyu. Ndaugura. Ni kuja akirema. Aisha turahika ni Ngai! Ate mwaika ni nao? Sio wako ikia abotige. Kai niki? No. Ngomo wewe mwana ore onge. Abotige. Maundu marume watu ile unganitie mambo.